Indian Navy chuan Indo long le thlawna te chu India tuipuya sumdawn na le chet vel na dang veng him tur le riklum thila inral ring reng turin hmun poimo le ven khan rem changa te in semzai turin atir chuak tarup mai le Defense Minister Rajnath Singh chuan henglong sipai le thlawna te hi China nena in rina in ebrengin engpo thleng se atul dan azira te chuak ngal thei turin anin ral ring reng ni in asoya Defense Minister chuan tunkara ni thumlai o Naval Commander te conference an neina thu soin ramtana theitop chua India tuipui veng him thin Navy te chu fakin Indo thut le riklum thila po an chunga beise na le rin na sang tak anei thu asoyani Indian Navy chuan China in kut atho vai ani chuan changlet ngal turin Indo long le thlona te chu anin ring reng ti thu chua siamin antar langani Aruka Naval Commander te in khom na in atumber chu rampan hi in rina bordara ven himna khau jok le ti changtun mai ba ka tunlaya ladaka Indo China border chungchanga te ahwam tel bokani Indian Navy chuan China nena bordara in mu thiam lo na om chungchanga China nena chiang taka hril non le nan Indo long le tui hnuai long submarine sang sang te chu rang matong turin Indian Ocean a athon chuak hum mai ani Defense Minister chuan Indian Navy ten tuipui lam an ven him konga na thataka an hlena wangin lom thu ka soya engpo lo thleng se Navy te in puacha na hi kongeng kima karing em ani ti in a Twitter account kal tlangin a soya ni he thu chungchang hre chiang deuh mi poimo te chuan ram ven him na konga har sat na lo thleng thei tin reng China nena in mu thiam lo na te tiamin he conference a hian kim chang takin rel kho mani thu an soi bokani Indian Navy te hian tuipui lama na thona sang sang sumdawn na le thil chi sang sang ven him na konga hian so tak main he an missionin atumang nge in long sipai le thlona te hi hmun poimo le chan khan rem changa te an lo tir chuak to ni ti in asoya tuipui ven him na hi mi pui te him na le ngai ngam taka anom theinan atul le ani ti chiang taka kan hriat hi apoimo le ani ati bokani Indian Navy hian heng Indo long le thlona te in ring renga om tur le mun poimo lai te veng him turin amison hi jun sang ni som pasaria khan alo tran dai towa India tuipuya China thil ti theina thangdong lu tuk tur le in hirng ho na aom pala Indo atul poa in ring turin alo buat sai dai to ani Defense Minister chuan heng malak na te hi PM Modi a mathlir le ruam manna Sagar Security and Growth of All in the Region wang chu ani thu asoyani Rajnath Singh chuan Chief of Defence Staff le Department of Military Affairs MOD post siam thar te hian nasa takin an puyani training atan te military equipment le supply tan te le thoho na tha om theinan mel lungpui mo takani ati bokani Defense Minister chuan COVID-19 wanga buaina le har sana tamtak sarkarin to ma se Indian Navy chuan an na tho konga te sipai en kolna ro rel na le hunton mila be na kong sang sanga te mason na nasatak anei thu asoya sarkar sumdin honin tuar pha silova force lam tema mo phusuk ani chu alomom le ani ati bokani Indian Ocean a hian tun ma chuan Indian Navy te tan har sana tam takomin China huang tau mai thin tila kan soi sualom love kumkalta chung khan China hian Pakistan chimlama Gwadar Port longchol mun lian tak mai le Africa kho chak lama Djibouti Naval Base adin bokani amai ro chu tun naya Galwan Valley a China nena in beina bangkhan sarkar chuan nasa takin ma ala a Navy point nasa takin ma sonin athil ti theina po nasa takin athanga Indian Ocean a po tuna chuan nasa taka ram zawin ram pasal tha somni te thisen chu athlona luan tir mai mai India chuan atum hau lawani khain beina khan China point asipai te achan nuala American Intelligence in report apek na chuan somthum panga aya tlem lo anthi ve ni in antar langani Defense Minister chuan Naval Commander te hna chuan Operation Samudra Setu a hlo thlina wangin lom thu asoya he operation a hian COVID-19 buaina wanga tangkhang India citizen sangli vel chu Iran Maldives le ramsang sanga tangtia shwai ho annia chumi chungchang chu a Twitter account na po mi pui te hriat ngei theina lom thu soina anei bokani Indian Navy chuan he conference a hian atop kharnan ramle nam himna tan thei to pan chu atur thule mason na nasajok be sei tur awmani tin thu an chua
mi pui te chu Navy chunga rin na hat ngam turin min som bawk ani North Korea lalpa Kim Jong Un chuan a farnu Kim Yo Jong chu mo phurna sang jok a pele ta ama po lal ve tak lo ni to kha thu nei na sang jok nei turin adin hmuna tangin da san ani le ta ni kan hriat tawngin Kim Yo Jong hi Kim Jong Un a farnu nei chun ania auna pa hian anram chung inan kolna sang-sanga thu nei na sang jok a pek bel le ta nakin zela North Korea ram hroi tu lalber ni tura mithiam tam takin an lo rin lok le an soi lok to chu a thleng dik chho zel ni in alangani Kim a hian anram North Korea ram chunga thu nei na le mo purna zong zong apum mom ti kan thria ma se tu nai ro chuan a thu nei na then khat te chu a tin hiam don ni in alanga anram kalphunga thu nei na then khat te chu asem zai chhotan don ni in South Korea Spy Agency lam chuan an tar langani Kim Jong Un lal na le thu nei na chu amarem tina nge in atla hiam dona ma se thu nei na asem tur lo dong tu tur po tu dang ni lovin afarnu Kim Yo Jong I thu nei na ti sang sak adu wangania Kim chung ko lal na ram North Korea hian Kim chung ko thla kal zel chuan lal na le thu nei na online ro chun zel don ani tila boruak om danin chuan soi sual a hlawm vak to lawani engdin huna thu nei na le lal na nge aunau nu hena hian a hlan don triat alani lova ma se a chan chin thuleng wak sang te atang hian a hrisel na din mun a that tok lo wangin a farnu lal na ram tur kong a sial pui mek ani ti chu alang chiang ta hlea tuna tang hun re vak lawa chuan thu nei na sang zo Kim Yo Jong hena hian hlan ani chho zel hi ari noma van doina po lo tokin a farnu kuta mo phurna zong zong nga lo tulta po ni se boilu tuklova ram kalphung pa ngai a chun zom theinan training anin pelok zel ani tila soisual wak kan nei ari nom lawani ma se dictator ro rel na hnoya ero chuan engthil po hi inlum let thut thei reng ani tiero hretel ve tho bokila North Korea lal thar tura rin kaiber Kim Yo Jong hi kumsang thajakwa somriat pasari a piang ania Kim Jong Un ai hian kumli in anau pangjok bokani an unaw hian Switzerland a le khazir ve ve an nia kumsang ni sompariat khan khovel huap in ti siak South Korea ramin an thlen tum khan Kim Yo Jong hi North Korea ram atanga in fiam mi kal khom te swai tu berni in South Korea ram leilung alo rap towa ani hi Kim chung ko ro rel na hnoya tanga ram ta na mi poi mo bik North Korea ram lal chung kwa tanga South Korea leilung rap ma saber nia hriat ani boka Winter Olympic chim turin South Korea apan ve wang to ani hei mai ba ka hian ram nu khoi thil khobel huapin an ngai ven in mu khom na poi mo bi ka po hian aunau pa nung chuin hun sang a local kwal to boka Kim Jong Un kai saveng tu poi mo ber te jinga mi ni in South Korea President Moon Jae-in China President Xi Jinping le US President Donald Trump te ne na thu poi mo to khok soya Kim Jong Un ne na in biak na an lo nei to na po hian Kim Yo Jong hian aunau pa hi alo troi om char thin to bokani